аз пирамарди ҳаким мепурсиданд аз умре ки ба сар бурдӣ чӣ чизро омӯхтӣ ки дар хотир монда. ҳаким ҷавоб дод: дарёфтам ки дунё қарз аст ва онро тез ё зуд бояд ки биспорам. ҳамзамон дарк кардам ки шахсе ки маъданаш тилло ҳаст тилло мемонад бе тағйир, вале шахсе ки маъданаш оҳан аст тағйир меёбаду занг мезанад. бинандаи азиз салом, барномаи навбатии пайроҳа аст ва мо дар ин барнома боз аз ҳаёту фаъолияти шахсияте бароятон қисса мекунем ки умри худро сарфи рушди илми тоҷик намудааст. профессор Саид Муҳаммад Одинаев зодаи ноҳияи Ховалинг аст. ӯ дар замоне ба дунё омада ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ ғӯта мезад. дар он рӯзгор зиндагӣ барои на танҳо онҳое ки дар сафи қушунҳо буданд, балки барои мардуми ақибгоҳ низ мушкил буд. замони кӯдакии Саид Муҳаммад ба рӯзгори бозсозӣ рост меояд. ӯ ин рӯзгорро хуб дар ёд дорад. معلوم است که سال 1942 چه سالها بود. سال وزنی بود. در دوره بود که جنگ بزرگ وطنی سال دومی همین جنگ بود. اکثریت مردم سفربر میشد به صف ارمیه میرفت. در قشلاق جایها بسیار جایی که مردها کار میکردن جای بیاره. عادتا زنها یا اینکه موی سفید و جوانکا وای میکردن اشغال میکردن تا تمام شدن جنگ بزرگ وطنی. من کودک خردسال بودم که در همون کوچه ها در خانه هامان در همون قشلاقه که ما گشتن میگرفتیم باید نبود. لیکن بعد سال از 6 سالگی من مکتب رفتم و چخیل میدیدم که وقتی که از ارمیه بعد تمام شدن جنگ مردم ها بعض مجروح بعض خیلی صحت سلامت برمیگشتن چگونه اونا را پیشواز میگرفتن مردم. همه خاطره ها تا حاضر همه چیز فراموش نباشد این خاطره های این مردم از ما فراموش نشده است. روز که وقتی که این مردم گشته آمدن خیلی تا یک درجه مهنت مردم مهنت زنان در عقیبگاه آسان‌تر شد. مجروح هم بودن یا پیر هم بودن به هر نوع در کلخوزها کار میکردن در هر گونه جاها کار میکردن. زمان نورسی سید محمد در آغوش والدین میگذرد. پدری سید محمد آموزگار بود. با این خاطر او هنوز از خردی به کتاب و کتابخانه ذوق پیدا کرده بود. فضایی که سید محمد به وی میرسید پر از محبت و فرهنگ بود. اولی که من تولد شدم زیایی بودن پدرم. بعد جنگ پدرم معلم بودن در مکتب. آموزگاه ختم نمودگی بودن. اویبانه روی کلوب و بعد معلم اینستیتوت معلم تئوریکنی 2 ساله بودن. اینا ختم نموده بودن. معلم تاریخ بودن در مکتب‌های تا صنف‌های تا مکتب 7 ساله بود وقتو. یعنی هم ابتدایی هم 7 ساله. منم در مکتب قشلاق صنف 4 ختم کردم. بعدتر 1.5-3 کیلومتر دورتر در مکتب ما که مکتب 7 ساله نبود از قشلاق ما دورتر مکتب به نام تورگنی بود. مکتب 7 ساله. اون سال مکتب 8 ساله نبود. سال 1955 صنف 7 را ختم نمودم در همین مکتب به نام تورگنیف. سید محمد آدینایف میگوید که روزگار بچگیش در زادگاهش گذشته است و آن زمان چون مکتب میانه در دهه‌شان تا صنف 4 بود او مکتب میانه را در این دهه تا صنف 4 خوانده. بعد از آن بهر ادامه تحصیل به دهه همسایه رفته تحصیل علم کرده است. همین گونه بوده که در مکتب میانه او خوب میخوانده است، یعنی حتی بهای 4 نگرفته و این محبت علم او را به آموزشگاه پداگوژی شهر کولاب میبرد. در انتخاب کسب نقشی پدر را بزرگ میداند، زیرا پدر چون نان آموزگاری را خورده بود میخواست تا پسر او نیز از این پیراهه پر از مشقت بگذرد تا به قدر زندگی و انسانیت برسد. یک لحظه خردکک به یادم میاد برای مکتب‌های آموزشگاه‌ها یا تکنیکوم‌ها رفتن یا مکتب‌های عالی از کلخوزی که می اومد اون شخص هم طلبه معلومات ما طلب میکردن. کلخوز ما با نام خیلی گفتم اول دیمیترو بود بعد استالین شد.
دو کلخوس یوجه کردم. همین سابق اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بسیار مردی زور که به نام کریم قهرمان در وادی کلاب نام دارد، سید احمد کریموف بودن فامیلشون. نزد هم بودم در آمدم، گفتن که کجا میروی خوندن؟ ما حالا که در صنف 7 کار میکردیم در کلخوس. گو میچراندیم یا که مثلا برای بستن خلدونه بندی می آوردیم و هاکذا. گفتم که یکی رئیس من خواندن میرم فلان جا. پدرم هم میشناختم. خیر نقض میخونی گفتم ها دادن معلومات نامه. همون برای خواندن رفتنم بسیار وقت مردم در قشلاق جایها همون راهبران کلخوزها و یا خداشون یک بار میسنجیدن که از عهده یمی وای میبره دونی. راست گپ. پدرم وای میخواست که خونم، لیکن چیکار بگم مشکل بود هر کجا رفتن اومدن. هرچند که وای گفتم علاقه اینستیتوت معلم ترکی 2 سال ختم کردگی بودن. ما یک چند نفر صنفای 10 ختم کردگی بودن از قشلاقمون، همراه همون ما صنف 7 بودیم. اکا و کو بر این جمع شده رفتیم با کلاب اومدیم. ای خوالینگ اومدیم. اول من راست گپ آموزگاه تیبی داخل شدم. سانی پدرم فهمیدن که من تیب رفتم، یگانه پسر بودم. کسی کیم چی گفته است خیلی خلاصه خسته آمده گفتن که خیلی من معلم هستم، معلمم کسب خوب است. اگر رفتم از نو حجت‌های گرفته به آموزگاه پداگوژی سپردیم. سید محمد اودینایف حجت‌های خود را به آموزشگاه پداگوژی شهر کولاب آورد، ولی آن روزگار طرز کارگزاری در این بخش دیگر بود. اول باید دختر بچه ها را داخل می‌کردند و بعد اگر جای خالی می‌ماند نوبت به پسران می‌شد. دوران دانشجویی در آموزشگاه پداگوژی کولاب را بهترین روزها می‌داند، زیرا دوستی با جوانان گوناگون و پیش از همه محبت خاصه استادان او را وادار می‌کرد تا بیشتر و بیشتر علم آموزد. اونچه که در آموزشگاه کولاب دیدم این گونه مهربانی بزرگ در یکان جا ندیده بودم. اکثریت معلم هایی که در اونجا درس میدادن غیر معلم بیولوژی دیگرش مردمی اومد بود، استادا بودن. مردمی سمرقند، مردمی بخارا، از کنی بادام یک چند نفر فیلولوگامون، معلم زبان ادبیات دیرکتوری آموزشگاه نصرت نعمت بودن، شخص بخارایی بودن. زیای بسیار پیش قدم تشکیلاتچی خوب بودن در وادی کولاب. یعنی مردم اومد بود. بعد یک سال فعالیت در مکتب دهه سید محمد اودینایف حجت‌های خود را بهر ادامه تحصیل به دانشگاه ملی می‌سپارد. اکنون دنیای او دیگرگون بود. در او برای او بزرگان علم محمد آسیمی، فیروزه ترسونزاده و ده‌های دیگر می‌ایستادند. او در برابر دیگر همسالانش مهمترین جزئیات علم را از خود می‌کرد و پیش از همه از تربیت استادانش برای زندگی تعلیم می‌گرفت. بعد آن همون 1 سال ختم کنی خواستم بیام اینستیتوت کولاب. اومدیم که علاقه سال 60 اینستیتوت کولاب برهم دادم. بعد اومدیم نصیب داشت دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین و حجتامون از انتخاب کردیم سپردیم به فاکولته فیزیکا. خیلی البته دانشگاه نامش دانشگاه بود، استادای بزرگ داشت، همه نمود ملت ها وجود داشتن، همه خیرخواه بود. باور میکنید از پگاه درس میرفتیم، بعد نصف روزه اگر کار لابراتوری اگر کارهای مستقل یا کتابخانه تا ساعت 10 شب با گروه های شبانه هم بود. آخر لابراتوری که شده بود میتونستیم کار کنیم. کارهای عملیمون خوب بود. استادانی که درس میدادن با ما اکثریتش مردمی محلی بود، نامزد بودن البته بسیارشون. یک قسم عنوان علمی هم نداشت، لیکن باور کنید درجه درستیه که همون اون مردم با ما میفهموند از چخل گویم از بسیار مردمی درجه علمی دار بالا بود، مهنتی حلال میکردن. 3 سالشون رفتگی بودن تا یک درجه. سید محمد اودینایف میگوید که برایش آداب و اخلاق استادان بیشتر تأثیر نموده، زیرا آنها در برابر دانش بزرگ داشتند آداب خاصه داشتند که هر یک شاگرد مفتونشان میشد. البته با این گونه شخصان آشنا بودن خود بزرگی بود، زیرا نه به همه امکان بود تا
дарси осимиву дигаронро гӯш карда бошад. симои ҳамин шахс барои мо аллакай идеал буд, уфуқ буд. рости гап то ҳамин дараҷа ҳалим, хоксор. ягон рӯз ҳамин қадар вазифаҳои мураккаб да буданд, бузург да буданд, ягон рӯз мо надидем ки ҳамин одам масалан аз дарс дер омада бошад ё ки барвақт баромада рафта бошад ё ба дарс наомада бошад. баъзан мешавад ки баъзан корҳо, лекин ин одам ҳамавақт нисбати дарс бисёр қотиана вай мекарданд. чӣ мегӯянд? талаботи зур доштанд, бисёр меҳрубонӣ буданд ба бачаҳо, насиҳат мекарданд. устоди дигаре ки ҳамин гуна ба мо нақш баст, рости гап роҳбари худи ман буданд, муаллим Адҳамов, Акабир Адҳамов, проректори донишгоҳ буданд. лекин баъди ин 60 соли 62 барои домод додани доктор унвони илмишон докторантура Москав рафтанд хонда. баъд Баҳрол Нарзуллоев буданд, барои мо дарс медоданд. аввал декан буданд, соли дохилшавиюм баъдтар ба ҷои ин Содиқ Ҳошим Умарович шуданд декан, а муаллим мудири кафедраи физикаи умумӣ шуда. мебахшед, физикаи ҷисмҳои сахт шуданд ки баъдтар дар назди ин кафедра физикаи ҳастак шуда шуд соли 63. ҳамаи ҳаминҳоро ҳамин устодо мекарданд. рости гап саид муҳаммад ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ аъзои маҳфилҳои бузурги илмии донишгоҳӣ буд ки ҳамроҳи устодон барои маърифии илми тоҷик ба дигар кишварҳо сафар менамуд. вақтое ки ман ассистент будам, он кас студент буданд, мо дар як команда шамширбозӣ мекардем. он кас спортсменам ҳастад, шамширбоз будем. мусобиқаи рӯзои тоҷикистоно мо буридем. мо фрунзе вақт номаш Бишкек фирсонданд. اونجا هم کماندی ما جای یکم گرفت. ما برای اشتراک مسابقه با کلایپدا این لیتوا همونجا فرستادن. همونجا البته جای یکم نگرفتیم، اشتراک کردیم همونجا. بین مکتب‌های عالی آسیا میانه و قزاقستان هر سال یک بار المپیادای بسیار بزرگ مکتب‌های عالی میگذاشت. سال 65 در سمرقند گذشت، در دانشگاه یونیورسیتی به نام علیشیر نوایی. ما اشتراک کردیم، رفتیم، یک چند نفر رفتیم و تاجیکستان جای اول گرفت اونجا از همین دانشگاه خودمون. 63 و 62 در همین دانشگاه خودمون گذشت. اولین مراتب واخوری ما با سید محمد آدینایف در سالهای 1902 71 72 بود. ما من رئیس آلمان جوان اینستیتوت بودم. سید محمد آدینایف رئیس آلمان جوان اینستیتوت تکنیکی بودم. در همان وقت مکتبی تابستانه ساحه خدمت و خیمه گذرانده بودیم در رومیت، در اکادمی لاگری اکادمی. این بود اولین مرتبه همین مکتبی که برای طلبه های لیاقتمند از هر مکتب‌های ریسپوبلیکا از آنجا آمده بودند. ما همیشه و یک از ساحه خیمه، من ساحه خیمه و یک از ساحه فیزیک همیشه از آنجا واخوردیم. از روز اول با من همین آدم همه طرف معقول شدن برای آنکه آدم پرینسیپیال نیست، دانشمند. همه وقت همه چیزی که سوالایی که با فیزیک هست همه میدانستن، از تحت دل کار میکردن. سید محمد آدینایف فعالیت مهنتی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان از اسیستنت کافدرای فیزیکای نظری آغاز نموده است. بعداً سالهای 1968-1988 خادم کلان علمی انستیتوت فیزیکای و تکنیکای به نام سلطان عمروف اکادمی علم‌های تاجیکستان بود. سالهای 1988-1996 داتسنت کافدرای فیزیکای عمومی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 1996-1999 پروفسور همین کافدرا.
аз соли 1999 то соли 2001 директори институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи илмҳои Тоҷикистон, солҳои 2001-2005 ректори донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, ҳамзамон солҳои 2005-2008 ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва баъдан соли 2008 профессори кафедраи физикаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ, ҳамзамон ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, раиси шуъбаи илмҳои физикаю математика, химия, геология ва техникаи Академияи илмҳои Тоҷикистон шуда кор кардааст. самтҳои асосии фаъолияти илмӣ назарияи молекулӣ, кинетикӣ, равандҳои релаксатсионӣ, ҳодисоти интиқол, хосиятҳои чандирӣ ва акустикии моеъҳои классикӣ, муаллифи зиёда аз 200 монографа ва мақолаҳои илмӣ. ӯ яке аз мутахассисони варзидаи соҳаи назарияи статистикӣ ҳолати моеъи моддаҳо буда, роҷеъ ба таҳқиқи сохтори микроскопӣ муҳити конденсӣ дар байни олимони соҳаи физика эътироф шудааст. устод Саид Муҳаммад Одинаев яке аз чеҳраҳои шинохтаи илми тоҷик мебошад. он кас солҳои тӯлонӣ ба ҳайси ректори донишгоҳи политехникӣ буданд, донишгоҳи миллии Тоҷикистон буданд ва замоне ки муаллим ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон буданд, ман ба ҳайси декани факултети фалсафа кор мекардам ва шиносоии хеле наздик дорем. муаллим шояд дар байни олимони тоҷик чунин як шахсияти хоксор камандар кам бошад. бисёр марди донишманд аст. Донишманд на танҳо дар соҳаи физика ва математика, балки дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ ҳам хеле марди донишманд аст. вай ҳатто бо китобу рисолаҳои навиштаҳои мо ҳам сару кор дошт ва муаллим бисёри вақт мегӯфт фалон китобро ман хондам. яъне дар раванди таълиму тарбия муаллим бисёр нақши муҳим доранд ва доштанд ва имрӯз ҳам доранд. шогирдони хеле зиёде тарбият карданд ки воқеан шогирдони муаллим дар байни олимони Тоҷикистон хеле мақому мартабаи зиёд ҳам доранд. Саид Муҳаммад Одинаевич яке аз олимони барҷастаи соҳаи физика дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. онҳо давомдиҳандаи кори устоди худашон академика Кубрат Хамош мебошанд ки назарияи маҳлулҳоро бо сатҳи баланди ҷаҳониам гӯям меарзад кашф карда бисёр корҳои кашфиётҳои бисёр ҳам дар ин соҳа карданд ки дар журналҳои тамоми ҷаҳон ба чоп расидаанд. Саид Муҳаммад Одинаевич мо аз соли 1973 ҳамчун як олим мешиносем. аз соле ки ҳамин институт кӯчида омадем, аз ҳамон сол ҳамкорӣ дорем. кадом масъалаҳое ки дар соҳаи физика ягон бисёр агар мураккаб бошанд, фақат Саид Муҳаммад Одинаевич роҳ нишон медиҳанд ки бо кадом усулҳо шумо метавонед ҳалли ин масъаларо ёбед. дар таи 20 соли охир мо амрои устод, ман аввал ҳамчун аспиранти муаллим, баъдтар ҳамчун докторанти муаллим шуда таҳсилро идома додам. дар таи 20 соли охире ки мо бо устод Одинаев ҳамкории илмӣ дорем, на ин ки ҳамкории илмӣ, балки аз устод ҳамун ҷабҳаҳои инсонии одамгарӣ ва дигар чизҳо ҳам мо бисёр омӯхтем. муаллим аз як тараф агар одами бисёр меҳрабон бошад, нисбати кори илмӣ одами хеле ҷиддӣ аст ва сахтгир аст. ба ёди ман аст ки нав ба аспирантура дохил шудем ин солҳои 2002. муаллим дар ҳамон солҳо ба ҳайси ректори донишгоҳи техникии Тоҷикистон буд. табиист ки ректори донишгоҳ кори бисёр дар донишгоҳ корҳои бисёр, маҷлисҳои бисёр, ҷамоматҳои бисёр дорад. барои ҳамин муаллим ҳама вақт рӯзҳои шанбе ва бозорро ҷудо карда амрои мо кор мекарданд. рӯзи шанбе дар донишгоҳи техникӣ аз солҳои 2002 то 2005 семинари илмиро ташкил кард ва дар ҳамон семинар ҳар рӯзи шанбе баъди соатҳои 2 рафта
گوش میکردیم. از روزهای یکشنبه معلم امروی ما به کارهای علمی مشغول شدن. کارهای علمی ما روزهای یکشنبه روزهایی میشد که تا ساعتهای 3 4 5 6 هم دوام میکرد. چون که تا یک نتیجه دلخواه دسترس نگرفتیم معلم با همین چیز قانع نمیشد. سید محمد одинаев мегӯяд ки солҳои аввали истиқлолият солҳои мушкилӣ дар илм буд, зеро нарасидани мутахассисон, камёб будани техникаи зарурӣ намегузошт толимони тоҷик ба коркарди тоза даст ёбанд. вале ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳидояти пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳила ба марҳила шароити хуби фаъолиятро ба миён овард. تا 2000 قریب برای ما تماما مشکل بود حیات. بعد این طرف اویستا بعد من همه میدوند. برای همه کارمندان علمی هم بسیار مشکل بود. اکثریتی حتی مردم محلی هم مونده رفت دیگر جا. چون که زندگی مجبور کردن ما را. بسیار شد. نه که اون مردمی که قسما باقی ماند، اون مردمی که کار کرد در مکتب‌های عالی یا که در انستیتوت تحقیقاتی علمی چی میگن صورتی کارشون همون فایده‌ناکی کارشون گم نکردن. یا حواس یک بایکتی دائم مهنت میکردن روز دیگر. و اومد تا امروز. البته امروز مشکل تر از بود. به سبب نیست که حکومت جمهوری تاجیکستان من همین 20 سالگی اعلام کرد جناب عالی. پیشوای ملت ما اینا دانسته ایستاده کرده است. اگر در فنهای جمعیتی، فنهای گومانیتاری تعداد مثلا کارکنان علمی استادان یا که بگیم شخصان کارمند کفایه باشد به شرط در فنهای دقیق نیست این چیز. آخر صنعت کنونی اعلان شد با غیر سیطه‌ای بدگی صنعت کنونی این تکنیکای وادرزمان در کار برای اینو کردن یعنی دانستن فنهای دقیق لازم است. طبیعت شناسی، ریاضی، طبیعی و تکنیکی خلاصه. و مشکلی دیگری که در این دور پیدا شد چقدر بگم تا سال 2010 حتی و کذا مبلغی نبود که مثلا از تجهیزات‌های حاضر زمان ما وای کنیم. آهسته همین حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرد. البته او درجه کلونه که همه تجهیزات قیمت هستند راست دیگه. قسما وایش از سر همون تجهیزات را مردم با اختصاصمندهای میدونستگی مثلا از نو کنندن مثلا برنامه ریزی کردن از چی میگن کامپیوتریزاسیون در زمان استفاده بردن که وای شود اتوماتیک شود و کذا. لیکن قسم دیگرش موند. امروز هم تا یک درجه ما کارمندان علم میبخشند من و نگم اگر هوا و حواس باشد اگر شخص خواهش داشته باشد و همون اسبابای بودگی ما کار کرده میتونیم. چون که این معنی ندارد که عصر دیگر شد اسباب هم دیگر شود. هست صحیحیت همون اسباب تا یک درجه است. فقط به شرطی که همونا بیاری فرق دارن اختصاصمندای خودمون نباشه که از خارج دعوت کرده مثلا در انستیتوت فیزیک هم خیلی میکنن. البته زمانی که سخن درباره یک مردی دانشمند یک مردی که سرسپرده علم است میرود بچون چرا ما با کارهای علمی تحقیقاتی و شاگردای تحقیق کرده اون نظر میافکنیم و میبینیم که نوبسته با اونی که معلم همچون راهبری مؤسسه های کلانترین جمهوری همون بودن در برابر این معلم بود در فاکولته فیزیکا و متماتیکا درس میدادن تا زمانی که در دانشگاه ملی تاجیکستان کار میکردن. یعنی از تعلیمات عملی هیچ وقت دست نکشیده بودن. و زمان دیگری بود که معلم به حیث نایب پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان سالهای طولانی کار کردن و در اکادمی ملی تاجیکستان هم نقش مهم داشتن. من انستیتوت فیزیکا در انستیتوت فیزیکا متماتیکا در این علم‌های
математика ҳам нақши муҳим доштанд маълим дар инҷо кадрҳои зиёдеро ба воя расонданд ва имрӯз ҳар замоне ки ба маълим рӯбарӯ мешавем фикр мекунем ки як маълими оддӣ мактаби миёна таҳсилоти ҳамагонӣ аст. як хусусияти бузургии маълим аз он иборат аст ки новобаста ба сину сол ба ҳамун сину сол суҳбат мекунад, яъне суҳбаташ ба ҳамун сину сол аст, албатта дар як дараҷаи баланди суҳбат доранд ки инсон дар назди ӯ кас дигар гапи пасту баланд гуфта наметавонад. яъне ки муҳите ки муҳити баҳсӣ аст ё ин ки муҳити суҳбат аст, маълим бо ишораи ин муҳитро метавонад ки ором гардонад ё ин ки метавонад ки одамо дар ин муҳит хомӯш монанд. яъне бисёр педагоги барҷаста аст, бисёр як шахсияти донишманд аст ки агар шумо аз ҳар як физику математик дар бораи маълими муҳтарам пурсон шавем, албатта аз хоксорӣ ва донишмандии ин мард сухан мегӯянд. Сайд Муҳаммад Одинаевич ҳамчун як шахсе ҳастанд, як олими барҷасте ки ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки онҳо бо роҳи мураккаб раванд. ҳеҷ вақт кӯшиш намекунанд ки роҳи осон қатъӣ яъне илм фақат бо роҳи мураккаб. вақте савол метиҳад ки чаро бо роҳи мураккаб шумо ин чизоро мехоҳед ба ҳал фасли инҳоро бинед, онҳо мегӯянд ки ҳама вақт ки аз роҳи мураккаб ба роҳи осон баргаштан осон аст. барои ҳаминам Сайд Муҳаммад Одинаевич дар ин соҳаи физикаи назариявӣ бисёр муваффақиятҳои калон ба даст оварданд. якчандта шогирдони дараҷаи олӣ ба ном расонданд ки қариб ки ҳар сол як шогирди вай дар соҳаи назарияи физикаи маҳлулҳо кор мекунанд. вана кулли аксарияти шогирдонаш ҳам дар донишгоҳи миллӣ ва ҳам дар институт бо муваффақият корҳои онҳоро давом медиҳанд. ва имрӯз Сайд Муҳаммад Одинаевич ҳамчун як олим бо роҳбарии вай дар институти физикаю техника боз якчанд ҷавонҳои нав, шогирдони нав ба аспирантура дохил шуданд ва корҳои онро давом дода истанд. дар таълиму тарбия як услуби ба худ хос доранд. онҳо дар вақти таълим шахси кушодадил, пурғайрати ҷидди ҷаҳд, дар тарбия бошад инсони меҳрубон, андазгоҳ ва дар вақти иҷрои корҳои илмии таҳқиқотӣ устоди ҷиддию сахтгир мебошанд. Одинаев бар он назар аст ки барои сохтани фазои илмҳои дақиқ дар Тоҷикистон бояд таваҷҷӯҳро аз макотиби миёна ҷиддитар намуд, зеро маҳз аз ҳамин гуна мактабҳо мутахассисони хуб мебароянд. ба мактабҳои қишлоқҳо ноҳияҳо рӯ овардан дар кор, беҳбудӣ кардан дар кор. вазорат албатта кардааст ин сура, лекин ман луқма партоӣ накардистам. ман гуфтани ҳастам ки аввал мо бояд ҳама чиза аз ҳамон қишлоқу аз ноҳияву аз бигем вилоятҳо аз ҳамонҷо сар кунем, ғайри марказ, ғайри шаҳр. агар шавад ҳамон мактабе ки пеш устод осимӣ кардан амона вазорати маориф ташкил кунад. Сайд Муҳаммад Одинаев дар ҳаёти хеш кӯшида то пеш аз ҳама баҳри тарбияи ҷавонон нақш дошта бошад, зеро маҳз олимони ҷавон бо дониши худ метавонанд илми тоҷикро муаррифӣ карда бошанд. ӯ дар фаъолияти меҳнатии худ унвонҳои доктор илмҳои физикаю математика, профессор, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви Академияи илмҳои Ню Йорк, академики Академияи байналмилалии мактабҳои олиро ба даст овардааст. Сайд Муҳаммад Одинаев аз он шукргузор аст ки дар пайроҳае ки интихоб намуда худ муваффақ шуда ва рӯзгор барояш имконият дода то дар ин ҷода бо садҳо нафар бузургтарин олимони ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамшину ҳамхеш шавад, бо онҳо суҳбат намояд ва тавонад баҳри рушди илми тоҷик коре карда бошад. ман ба ҷавонон муроҷиат кардани ҳастам ки дар кадом лаҳзае набошанд хоксориро даст натиҳанд. маърифати инсониро бояд ҳамавақт ҳурмат эҳтиром кунанд ва манманӣ надошта бошанд. ман иқтибосҳои бисёр доиму баъзан мебиёрам, баъзан дар шабакаҳо баромад мекунам, аз физикҳо бисёртар мегӯм,
یک چیز عادی‌ترین میگم از همین آلبرت اینشتین. بسیار چیزا میدونم از این آدم، لیکن یک سخن همین بسیار خاکسار بودگی، بسیار آدم بزرگ بودگی. گفته است که بزرگترین خصلت انسان اون است که از کلمه من در نخونک خودداری کرده تواند.